بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم لبيت يا أخونا أختن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ميدو تي لبيت يا أخونا أختنا أغندو مخاطبكو علي أروالنغ سهرا موضوعكي ورم مهم بينون تري موضوع أي أغند من مجتمع أي وبائق مي جهيجن غس أغند من تزوانون أي شكارك بفاوا كمي مستوى تكتي حرام كوريفي سبب شكن أغند من فرتما موضوع جتريا بدوما مستوى تكيتشكي كوباكن أغند من دنغن ننجه مستوى تكتي إسلامي شريعتوغا نوت إسلام دينوغا مانكورا غوتكي إنساناغي بودي فيلوادي نوت إنساناغي كوم إتشكي مستوى إتش كتما نبي صلى الله عليه وسلم حديث أخرى كل مسكر خمر وكل خمر حرام معنى مستكروا كوم إتشكي رالكي كوم رالكي حرام إتشكي هم بما أقول من وسنم جهني إسلام دينوغا مي رالكي أقول من إنجين إيجي صوبون إيه أقول من هوريها نباكمج ما إتكمجا ميتمان كتما نبي صلى الله عليه وسلم حديث أخرى الخمر الخبائث رالكي إيجي نباكمج هوريها كان نباكمج ما إتشسه مي كودا مثالتي لبيتي أخونا أختنا أون حسا كلنا بني إسرائيل تريجا هوري ألوبريكو مي ألوبري ميها كي ورن هيولا فامي ಏನಕ್ಕೆ ಏನಗೆ ಅಮಿಲ್ಲಾತು ಮಸೈಕೊಗ್ಗೆಂ ಅಲ್ಲಾಹು ದೆವ್ವಿ ಹಲಾ ರಿಜುಗು ಕಾಗೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಳುಕಂಕೊಗ್ಗೆಂ ದಿರಿ ಉಳುಂ ವೇದಕುರ ಮುಂದಿಯ ಮೀಹೆ ಎರರು ಹೊರಿ ವರ ನುಫೂಜು ಗದ ಅಂಹೆನೆ ಮಾನೇಕಿ ಅಗುಣ ಮೆ ಬಿಹಾರ ಕಿಯನ್ನ ಮು ರಾನಿ ಕಮರ ನೋತ ಅಂಹೆನಕು ಏನ ಎದ್ದುಹಾಕು ಮೆಗೆನ್ನನಿ ಏನಗೆ ಗಂಡುವರ ಹೆಕಿಬಹಕ ಅದ ಹೆಕಿಬ ಸದಾ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಗುಣ ಮೆಗೇನೆ ಮಿಸಾಲಕ ಮುಸ್ಲಿಮೆಗ್ಗೆ ಹಗ್ಗುಗೆ ದಿಫಾವುಗ ಅಗುಣ ಮೆ ಹೆಕಿಬಹ ಗೋವಾಲಿಜ್ಜೆ ಕಮ್ಗ ವನೀನಮ ಹೆಕಿಬಸ್ ಗಬೂ ಕುರುಮಕ್ಕಿ ಏಯ್ ಅಗುಣ ಮೆ tere ಎಮ್ಮೆ ಹೆವ ಮೀಹ ಕುರನ್ನೆ ಕಂತತ್ತ ಅದೇಗೆ ತೆರೆಂಗೆ ಹೆವ ಮೀಹಕಿ ಹೆಕಿಬಹ ಮೀಹುಂ ಎದುಹು ಕುರಿಂ ಏನ ಏಕಮ ಇಜಾಬದೆ ಮೀಹ ಅದಿ ತೆದುವರಿ ಕಮಾಕಿ ಹೆಕಿಬಸ್ತೆಂ ಹೆಮಿಮ ಮೀಹ ವೆಸ್ ಮಿ ಅಳುವರಿಯಾ ಮೆದಿಯೈ ಮಿ ಹೆಕಿಬಸ್ ದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಹೆಕಿಬಹ ಗೋವಾಲೆ ಬುಣಿಂ ಗೊಸ್ ಎ ಗಂಡವರ ತೆರೆ ವದಗೆಂ ಗೊಸ್ ಎದ್ದೊರು ಹುಳುವನಿ ದೇವನದೊರು ಹುಳುವನಿ ದಮ್ಮಂ ಗೊಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಎತೆರೆಗ ಹುರಿ ದೊರಕ ವದ್ದ ಕೊಟ್ರಿಯಕ ವದ್ದ ಏರು ಮಿ ಕೊಟ್ರಿಯ ವಂತನು ಮೀಹಾದ ಮಿ ಅಂಗುನಿ ಮಿ ಹೆಕಿಬಸ್ ದೇಕ ನೂಂಕ ಮಿಗೆನವು ಮಿಗೆನೋನು ಕಮಕಿ ಮಿ ಮೀಹಾಗೆ ಮಿ ಅಳುಕರಿ ಮಿ ಮೀಹಾ ಮಿ ಅಳುಕಂ ಅದಾ ಕೊಗ್ಗ ಮಿ ಮೀಹಾ ರಂಗಳಂ ಉಳೇತಿ ಏನಗೆ ಉಳುಂ ಗೋಸ್ ಕುರುಮನ್ವತೆ ಏನಗೆ ದಿರುಳುಂ ಬರ್ಬಾದ್ ಕೊಲ್ನೋತೆ ಏನಗೆ ಅಗವಟ್ಟಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಏನ ಫಸಾದು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಜಮ್ನಾನ್ ಬಹುಮಿಕಿಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕುರಂಕ ಎಹಿದು ಏನೆನ್ನೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಎtere ವದವಿಜ್ ದೆಂಗೆ ಎತಾಗೆ ಮಿಹಿರಿ ಲದೊಳ ನೋತ ಜುವಾನ್ ಅಂಹೆಂ ಕುಜ್ಜಕ ಕೂಡ ಫಿರಿಹೆಂ ಕುಜ್ಜಕ ರಾತಟ್ಟಕ ಎನ ಮಜಬೂರು ಕೊಫ ಬುಣನಿ ಮೀಹುಂ ಕಾರೀಗ ಫದೀಹ ಕೊಲ್ಲಾಣ ಮೆಹಂ ವೇಮ ಮಿತನು ತಿಂಕಮ ಕುರ ಎಕ್ಕಮೆ ಕುರಾಶೆ ಕೊಮಗತೆ ವಿಯಸ್ ತಿಂಕಮ ಬಲಾ ಇರುವಸ್ ಮೀಹಕು ಮೆರುಮಕೀವೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಏ ವರಬ್ಬುಡು ಫಾಫೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನು ವ ತಆಲಾ ಲಿಬಿವಡಿಗೆಂ ವಾಸಿಫೆ ಅದಿ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಹಕುಂ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಹಿಸಾಬ್ ಬೆಲ್ಲಮು ಕುರಿಂ ಹಿಸಾಬ್ ಬೆಲ್ಲಮ ಅವಶ್ಯಕಂ ವಾ ಕಮಕಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಲೆ ಫುರಾಣ ಹುರುಮೈ ಎಮ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಮಿಯತಿ ಮಿಕಂತ ಎವೆಸ್ ಏನ ಹಿತಂಗರಿ ಮೀ ಕಿಹಾ ಬೊಡು ಫಾಫೆಂ ಹೆಯ್ಯೆ ದಿರಿ ಹುವಾಕಿ ಹಗ್ಗಕ ನುಲಾ ಮೀಹಕು ಮೆರುಮಕಿ ಏ ನುದಿನ್ನವಾಣೆ ಕಮೆಗ್ ಗೊತುಗ ನೋತೆ ಮೀಹಾ ಹಿಸಾಬು එකම දූ කොල්ලි එකන් නුකුරාණම දෙන්නෙවි ජිනේ කුරු ජිනේකි හොතුරුකම් බොඩු ෂයිතානාගේ අමල් නුබා මගෙන් ඉක්තියාර කුරවේ අද මීහාගේ අබුරවරිකම ඉස්සත් ගෙන්දින්නාකම එකම් වෙස් නුකුරන් දැන් එන බෙලි කොම් මීගෙතර එමෙ කුඩ කමකි ෆාෆා ගොතෙම කුඩ වාණි මී රා බුයින් කම එම් රාතෂි බෝලි බයගෙන් එෆහර බුයිම අනෙක්කා එය කලා ගුණ මෙතර එම් වෙස් සම ගින මී හොන්න මිවා ගොතකි
Masthuvaa Thakethi Furatama ena Vanumuge Tawdaniyaka Vani Furatama Faharu Ajuma Belem Gotum Mikam Kurevenu Kurema Devana Fahar Ekan Kolla Hivani Egota Memihaves Anek Bomungos Masthuvegen Gos Dem Baki Yod Dekam Veskuri Zineves Kuri Adi Emiha Kuda Kuja Maravesli Ehme Kitma Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Mihadisaya Bala Mihadisaya Balafa Ekalefan Agunami Mi Al Khamru Ummul Khaba'ith Maneki Hurihan Ubakameg Ma Echeki Masthuvaa Thakethi Mihadu Agunameg Muitama Balala Kam Gavani Nam Agunam Fenum Dani Muli Dunia Gives Eki Kankrota Masthuvaa Thakethi Gavaba Feturifawa Gamutaki Etaneg Kurieruma Etaneg Iktisada Etaneg Dheenee Akhlaq Taka Note Muitamaki Ete Veneg Hasio Kuran Jefa Muitam Makin Khasa Kagunam Dehi Rajyagas Masthuvaa Thakethi Mihun rehabilitated Kurumasha Adi Emihun Abura Muitama Genomotaka Sarukarum Vara Bodeti Haru Takeko Vara Bodu Gurbani Takabamundani Adi Emihunge Masthuvunga Soba Etek Aila Take E Venuga Jehigen Edaring E Shikare Eka Vegen Ekamuga Karunala Roni Kitam Mainto Kitam Bafainto Kita Aila to Agun Visnanje Migatunu Masthuvaa Thakethi Haraam Kurevi Sababa Balafikam Furatama Sabekamaga Mani Aguna Mengene Allah Subhanahu wa Ta'ala mi insan mi wani ehim makhluqa take macha makhluqat taku macha kalage maakura bapan insan walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat fadlanahum kathirin man khalaqna tafdila mane timan Allah ham kashwar mi insana maakura bime walaqad khalaqna man walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri adi gama kanduga en ufulle bime ورزقناهم من الطيبات عدتي من الله من حلال كل رنگلو تكتين رزق دبيم وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا عدينا إهن هوريها مخلوق تاك مچ ما كربيم ام انساناගේ මතිවරිකම් මින්නසරන් ලිබෙගෙන් මිදනි ඉන්සානාගේ බුද්ධිගේ සවබුන් ඒ බුද්ධි හේගොතුගේ බේනුම් කුරංජෙන් ඒ බුද්ධියකි ඉන්සානු ඉන්සින්නා ජින්නින් ඛියාමත් දුහකුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉම්තිහාන කුරවා සබබ awon men egene Allah subhanahu wa ta'ala ge malaika bekalun naki ekalage mufadde makhluqat teren ma makhluq ekamage makhluqun tafat wegen wani ko bato ebihunna buddhi wes devvi ekame mihunna shahwate no devva kan kantan manne kuruma edun manne lulawwa ama Allah kiyamantarika ada kurum ekalaga uredu menwan namasmi awon men egene me Allah subhanahu wa ta'ala janawarun wes ufadde ekala khudde makhluqun emihunge mimagotaki shahwat lavwafawe insanu fadain ekamaka emihunge buddhiye nulavwa insana miwani midebabis lavwa maneke buddhiya enage shahwata mideba midebabis ena beedun kuram mejeheni islam din anga gotum islam dinuge mi hududuge terege nota insanage buddhi enage amil echekam gavies ena buddhi filwal maki nota ena buddhi filada kandatta kurumaki islam din tarohib de kamennu ehma miyati insanaage matiwarikan gelligenda sabab mi awun men gene mi insanaage buddhi fasada konota buddhi gellundi ena akhlaga enage hashiganu balikashi koddi adi insana nafsa gellundi numaki nuata ena muda nagalumaki islam din tarhib de kamennu ehma kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam miyati awun men bayan koddeva fa gotun mihaku mastumuga devi hifafa miha eneki budan alukan kura mihe fada miheke ade miyati Allah subhanahu fada mihaya launa levvigen wagotu gamiyati emeki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurban miyati mi agunmenna megeni la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min maneki zine kura miha zine no qur'ane ena mu'mine gotu ga horeke wala mi yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min ade wakkan kura miha wakkamen qur'ane ena mu'mine gotu ga horeke wala yashribu shab hina yashribu huwa mu'minun mane ki ralen nubone mihaku ena mu'mine gotugawa ehma mige sabab bala ragun menge kibain Masthuvaa Thakethi nuata agun men ra buin nuata Masthuvaa Thakethi beenum kurumaki e agun menge deem verikan iman terikan emihige kibain niguluwa kame agun menna ebenge Masthuvaa Thakethi beenum koggen ene ekamugumati demi hudna miha Quran alukan nuata ekalage hadurata ufuligen nudwa saadis duwas wande ema agun men Allah subhanahu wa ta'ala rahmatullahi ku beenum ve ekala rahmata agun men gen islam dinuga mi ra mi eki marhalata ka behigen mediya sobaki arabinge
er jahiliya zamanu adakade ka wefonnakame rabuin ekantatte mehun kashige hifafuri kantatta huttomaki eha fasiha kamenno miya dogon menge hama mi teremves gina mihum mikamun durumattaka warak gina guna maseka kurabak wasibe namas mikantatta huttan undaguwane em Allah subhanahu wa ta'ala e furatama kiratu Qur'an wa ra'miyati yasalunaka anil khamri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima mane ki kalege fana imhun suwa kurabwana rala behe gotun kale fan vidalu washe qul fihima ismun kabirun ege dekamuga rala juwaga veye bodu dekam faafa defafa wa kameke mane ki ei ful ismun kam bodu defafa ke wa ismuhuma akbaru min naf mane ki yasalunaka anil khamr qul fihima ismun kabir wa manafi'u adi mistakun ekamun manfa evsveye wa ismuhuma akbaru min naf'ihima adi ekadekamun libe manfa avure ege faafari kam bode mitanuga mitafmiyatu tafsiruga mufassirun vidala fawani mitanuga manfa el libumga mane ki ko batoy awun menterem bay mi hunna bangura buima bay mi hunna hiwani enage kidney saaf koddecheke enaga hashiyanu don koddecheke adi ena hinghame johun libigen daecheke adi insanaye ege sobun ete balitakun shifa libigen da kameke adi ehme magona menna visnumaga amugo teggame annani gi gulifa me annani kitemme kuda memware buyes ei masalen nune namme sargon mengene ki Allah diinuga Allah subhanahu wa ta'ala haram kurevi evve secegge shifa labwafanove emekit manabiyya sallallahu alaihi wasallam ge dosaruga bay ni basabu arabinge mihwa suwa kurevi timamme mane ki balivejja kan farwa qur'an dennevi farwa qur'ashe inna Allah anzala ad-dawa ad-dawa fatadawa wala tadawa bi haramin mane ki Allah subhanahu wa ta'ala bali fonuvi adi bali shifaves fonuvani farat hem tiya bam bali vejja kam gawani nama balin farwa hoda rekam ka haram kurevi ecchekum farwan hoda dennevi bami bangurala behe gotun farwa hoduma behe gotun suwa kuren innahu laysa dawaun iwannahu daun hamakashura ei behen nune farwa nune ei bayyeke එහෙම අගුණ මෙන්න මේගනි මේ රල්ලුගේ මස්සලාගේ මෙතන මන්ෆා එකි බුණෙවගතු වරා වික්කාෆ දෝස්තරස් ලෙබේ මන්ෆා එමෙරි විදාලවනේ වගුතු ඉන්සානා හි මේ මස්තුවගෙන් දා වගුතෙන බුද්ධි ෆිලාවගත එන හිත ලිබේ හින්හම ජෙහුමේ ඉහ්සාසේ කුරේ වගුති ඉහ්සාසේ කුරේ වේති එන ලිබේ හින් නම්බස් නතිජා කවි අගුණ මෙගේන මේ දෙවන සබකි අගුණ මේ රා හරන් කුරේ විකමකි අගුණ මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මතින් haduma kurumattaka awon menna islam deenuga emme furatan faradu kurebi alukan mi namada miha duruvun islam deenuga kurimi furatam devana marhalaga mi ai mastuwagen tibe halatuga namada gannu awon me gene miyati Allah subhanahu wa ta'ala miyati wala taqrabu as-salata mi wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun mane ki tiyaba mastuwa halatuga tiyaba namada gannu mi aya bawale sawbekkamuga ilmerin vidalu famennani vigotaki erdu medwassaru mihun kaabe uluni denma deterege kaabe boyegen meti kaagen ra boyegen miskitam mediye gos miskituge imame gotuga kitma nabiyya sallallahu bodubewe darika ali ibn abi talib namaduge isse wadagen ekalefan mi kiyawa vidalu imame gotu horen quya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun mane ki kalefan vidana la abudu ma annati bam alukan qurata ke kalefan kafirunna vidalu devashe hama kashwarun tiyabam alukan qurata ke tim kalefan alukan nukurabam namas vidalu ni abudu ma ta'budun man alukan qurata ke alukan kurabam mihem mikama guligin Allah subhanahu wa ta'ala mi ay bawalevi emane ki aslu insanaya mi buddhi fila diyama ginafaru ena kureve kamen nege mi agun menge teremves Masthuvaa Thakethi hosheligen tibe kita jarimato muitamo hingamu medani wakkan kurani mihum marani feerani adi mi tantan hala kurani adi insanage ena aburu gelle etek kantattake eba kureve mige natija ki agunme mikama gulin Allah subhanahu wa ta'ala matin handuma kurun nattala kame agunme timwana marhalaga mi mira mi ekkon haram wegen marhalaga wegen dia sobekam gawani mira haram kure sabaki insana demme gawon me Allah handuma kurun ekkiba kurun ebadde kamakawati anekamaki
තිම්වන මරහලාග මියයි ඉන්සානාගේ අදාවාත්තරිකම මුයිතමවගේ adi insanaage buddhi fila adawatterikam faturagen kamakabba maaykuga Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun miyati mi Allah subhanahu wa ta'ala miyati rala juwaya adi nasibel mattaka gengoe dunidanitaka adi qurban kore takichki mi shaytanaage hutur amotken wa kametiya baamihun කාමයාබ එදේකම ගාවනීනම එකන්තත්තකුන් දුරව ගන්නාශේ ඉන්නම යූකි බයිනහු අදාවත වල් බග්දා ෆිල් ඛම්ර වල් මයිසිර වයසුද්දකුන්ذික්රිල්ලාහ් වනි සලාති වල් ෆහල් අන්තුම් මුන්තහුන් මානේ කි හම කෂබරුන් ඒ තිය බාමිහුගේ මෙදුග අදාවත්තරිකම අදි අල්ලාහ් මතින් හඳුම කුරුම නමාදා මි හොරියා කන්තත්තක දුරු කරන තිය බාමු එකන්තත්තකුන් දුරුන් වෙගන්නනි නුන් හෙయ్యේ මි හිසාබුම් මි ආය බාවා ලෙව්වීම එදවස්සරු ජාහිලිය zamanuga මි රාබුයිම ආදේෆා තිබි emihun devi hifaavtibe mi vekalun kinetto hadde angaage hori kovaro sellali emihun geeterege ho jaadi taka ecchi wat mi wattali ossali madinaage magumatiga raluge korotake faden fengaaro demigen diekamu gaave hisabun Allah e nihayata bigotaki mi aya bawa levvi sawbekkamu ga vidalwani Abdurrahman ibn Auf men geega oy kaavani haflaega raabege mastuwegen gos bakariye bolum mi heggaga jehi dem Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma wadagen kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam arihuga dennawani timamme mikamun ekko minjuwe wene gote hukume Allah altum baba lemu edi adi ansariya bekalun wadagen dennevi timamme nam ehwema miya vidigen miya ya baba lebuni ehma kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam alun men dannamme jeheni miyadu lobete akhunna ukhtum miyadu alun men mi bayan kore mi raluge sababun agun ra haram kore sababutaka agun nazaru hingala iru mi raluge sababun waragina kuttake agun muitama fatigende adi ege sababun eten ailatake emihunge darin emihunge agun me komme mi hegge laluge mi finikam amulawa agun me hituge hamajhun kamuga agun men me lobiwa darin mi darin e awaga jehigen gos eten ailatake emihunge daringe ufalum mahrum ve e darinnaki emunna bodu wa venek gotuga vegen ebade mege natija ka kitam mambe fan to kurin agun bayan ishara kuri faden emme kamuge hitama kurani ade ere Masthuvaa Thakethi jehge ekamun salaman novegen ekamattaka emon kura hedaya ekudinge waguta ekuden fahungas ekamuge kushan ara note fada kamaka ina libe adabta sawum kutu record ovegen wazifa hodan diyama wazifa nulumu kantat tasmige hemma visnan lobete akhunna ukhtum visnan me jeheni islam deenuga kamen haram wegen me bani mata aguna menege e kamenge etek guna manfaatake aguna menege himene ema ibwasalegge misale kara haram maki aguna menna ebe qiyamat duhakun Allah subhanahu wa ta'ala suwarugege miyati ekalege mi ahluwarinna libe bointa go terege raluge wahaka se raluge koruta go wahaka bay mi huna visne ralugum tan mane ki e buinta so raluge mane ki agun men ju echegge mi felafonna nota mikia juice ege naga fonna juice nota dia felave kam mi Masthuvaa Thakethi insana echi bahattagen duwasonne Masthuvaa me gotuga beenun kurun huddawegen noni hema agun menna suwarugege elibe ralaki duniyamati konral hemma bay zuwanu nahiwani ki Qur'anu ge bote me wafiha anharum min khamrin lazzatil lisharibin suwarugege bena raluge ko bomi hinga jon libe fada raluge fengaruta ehma agun menna ege mane ki miru bointa suwarugege wani ei Masthuvaa Thakethi mi agun men duniyem buddhi fila gos agun men wanuwa negi eten mi ege terega agun men abura izzak gelle kantattake wahaka ennun etanuge bayan wegen wani hema Allah subhanahu wa ta'ala mige subato mi agun visnala metanuge hama ali alwanje point te lobete akhunna ukhtum beenu wan kobato mi ra beenun kurumuge hukumaki note mi halibigen wa adabaki balar miyati kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge duwassaruga miyati tawziri adabe midevene tawzir abdaki ege minware kaneligen nuha adab taken e kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge tore mi hunna fadra bu emiha onnani emi mi ege gotuga mi emiha edwassaru oti emiha jaldu kurum mane ki mi emi bay mi hoti emi hunge mi fan totinna faawanunna enagage jehun oti waki adaden nek gotuga ekan kuramu as miyati Thakurufaanu ge khilafatuga
ekalefaanu saalis etifaru rabo mihaka meti umarufaanu khilafatu addihe etifaara badal wegen diye mane ki gazfuge hadda hama iddiye ehmiyati agun menna mi engeni miga tawziri adabake mede names miharu agun muitamauga Masthuvaa Thakethi beenun kuruma Masthuvaa Thakethi vikkumuga adaba ebo gaanuna kandelifa ehme gaanunuge dashun agun menna e adabe badeve misala Masthuvaa echi pedal kurami hun mata Masthuvaa traffic kurami hunna ebhuri waki adabtake bodu adabadit adabtake aduniyege islami gawmatan nun gawmatawgaves ei masna traffic kurami hunna Masthuvaa Thakethi mi hunna wara bodu obwate maruge adabtadde mun ebade awgon men muitamosu misalaka mi ekantatte em kurani ekivegen bimmati fasada kurami hokawati egeso muitamawge halaku gendati Masthuvaa Thakethi beenun kurami ha faharegge ehna bunefaanati manna oti islami shariatu gote kibeton ti manna jala lani mi awgon men etere waraggina zuwanu buna wahake bal ei veri mihage macca kandeli fa annadabe tawde jalallum wasegeterege himene adi ena jawdu kurum wasemene Masthuvaa Thakechaki adi hikiyechissaki ei ralen nune raabuyes okay Masthuvaa hitiyech gellum wati kam ralakiyes Masthuvaa Thakechaki insanage buddhi mi hala kollaach bunebe gotuga mige libe gellungo terega mi aduge dirasa takun ilmeri mi doctoronna mi buna gotuga insanage hasiganduga mi hewkantatta visnade cortex mika message insanage mi ati mi sikuni masay kurumuga imegdulayaka hypothalamusaka mi cortex mi rangolo message fonwade marukad hala kollani eme sekundige marwa komme se reply nuwe kam Allah subhanahu wa taala kodumantakam hasiganduga tanegge hori cell tanegge jehifa accident ge viase marwa cell fas sekundu terege eti replace wegende nambes Masthuvaa eche beenu kurami hunge sekundi marwa cell replace madu insana marwamun ena uru kurumun gos ena halaku wege midani bay mi overdose wege wese bade bay mi ige shikara ka beenu kuraka turturu ala adi etek goigottake ete baritake ene baje miga agon menna mikamun mi agon visnalan jeheni mudwano miedu ekamun durwan beenu kam gawanina agon me jeheni agon me agida harudana kurange baje Allah subhanahu itubar mane ekan madum mikan timan huttalaaniye ehnen e azum ashabe kalon egen guluvi azum agon men tere onnanje azum wargode vejje kam gawan shakken insana komme kam ko durwedan enage nafsu ena nuba aade ka heni fori kam gaani kantatta kun duru mattaka ena mase kuran jehne agon men minna miyadu mi mawluga darshum mi raha kuram sababutaka agon bala lahiru miralaki agon menge etek guna mege terega hama ekani ege mastu etane nune insana buddhi filane ena Allah matin haduma kun ekkeba kun namada duru korun enage aburu mi kurimati gelli enage muda gelligen diu mi huriha kantattake mige himenu ma ekko adi ena dunia akhira emiha gellige medani enage duniyawi hayatuga enage muli kurimagu mustaqbal banawegenda kamek gotu hem evves miheku emiheke nafsu deke lobiwa enage aila deke lobiwa ene deke din deke lobiwa ene hedde farad deke lobiwa de ummatu nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam de lobiwa miheku efada kamen nukuran agon du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala agon men ke muitamasha agon men ge zuwanu Masthuvaa Thakethi mi wabain salama kurabba agon muitama ki ifada kantatta kanune ke bona adi agon men ifada kantatta durwegen timihu adi muitama Masthuvaa Thakethi beenun kamura as emi hunnaki emi hunga mame fannasha muitamaya khidmattake kuraba gotuga levun adi Allah subhanahu wa ta'ala deenuga haran kurabba mete bodeti faabatakun durwen agon menge emmenge salamata rakkatari kamattaka komme mihekos Allah nahi mi deenuga nahi kurabbi kantattakun durwegen wa muitame gotuga levun adi Allah subhanahu wa ta'ala agon me emmenge kufa tafussaba agon men qiyamat duha kalaga matiwrigen wa suwurubige daimi niyuma agon me emmen nas devon wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh